Saul, hier kom ons nou, onthou Amos 3 vers 3, hou daai verse gedagte, hoe sal twee mense saam op reis gaan, as hulle nie ooreenstem nie? So Dawid het in 'n eed afgelê en Saul is terug na sy huis toe, maar Dawid en sy manskappe het na hulle werkskyk teruggegaan. They went in two separate ways. In other words, forgiveness took place, but not reconciliation. If reconciliation took place, David would have gone back to the palace of Saul. Hoor julle wat ek vir julle sê? Net omdat jy vergewe, beteken nie, jy moet vanselfsprekend versoen. Dawid het geweet, as ek saam met hierdie man terug gaan paleis, it's stupid. But I forgive, and we go our separate